Ni sambulu vinaka rangone, ni takini o ni mbulu vinaka tiko, gona karuni kotkatuni, ni tukutuku ni Kovidi-19. Na rangu tale o tarisi ka waseti ko ni sore tukutuku, may wena rona ni kalera tubungan ni batu, tiko sara may Mexico, kay Penicero, tiko sara may Aotearoa, New Zealand. Unita kan ni bulu-bulu binakatiko, na ndiwonua oni wakatiko kena. Na ulutanga, enda na vitano tikini ni kuha, rangone, na dhapa miu dhakava, miu bulu binakatiko ngakina. Yana nante ulutanga, Ya, ono waseti ko bakatulu. Lakini matai, na imoi. Se, na kamo dhakava. Keni karua, na kakana. Na kamo kania. Kini katulu, na vakadhengu. Oya, rangone, na ngauna ni mwathe. Gona tolu na ulutanga, ono vea waseti ka ni wikenda, pero ni somakina, na taraya, na dhava me vakava, me mbula binaka tiko ngakena. Lakini matai, ndari na imoi. So na vanua era baka nga takambeka na bosa na ibuki se na ka menda dhakava. Guanda na redi tiko na yalo, era wa mbiuta bata, na wekango e ruango kelera bate ke peni ro bakante ataka na bosabaka perta mena bosabaka pertania ke na bosabaka viti dareve ngona ke ni matai dosar ngaya mo sabata na lingamu e na wai ke na so ke na mataya wakatalanga kina ya mo wakaya wakiko may beira na tamata senadana tiko baka pertania na social distancing. Kung na vital na tatakamelyo ya membaleta na virus, kaya kuna bola ka dua, kangkay suru, sewu, na virus ero ni ngole may buwa kiwiko. Kaya na una, imbimbi na menda yawa may buwa ito tali. Na ikatulungan ni ulutanga talo biya bawa siya ike, membaleta na ngono o wuki na si osuru. Kambimbi mo tango maka na musumo. Sangka ndo barti kichuku may bina yalo e baku tikumay. Kaya baka musuru si mo bumbeka musuru e na loma ni durun nilingam. Oya, tiko ngano baka tutu menda kakua ni baka ndeotaka na mateva se na virus konta vital na taka tiko ngona Covid-19 kathiwa kina wata letua. Ya ndaretal chuka na yale longo ko toka era kambimbi ka mo kakua ni tara se masia na matam. Bungo bikenda na ngone tando o tarana dele vele dali tarana se vuni da durani tumba hiri mena koli se ndambe toka na busi dala ndambe patoka ira o tia tatarasar na matanda na kambimbi amenda kakua ni tara se masia na matanda me baka varite kitiko na yalo baleta na virus ero ni duru talanga na lomani angona na iwoti ni yalo itikungo ya se kwa keba kausa bakila ni sa tikibu na nomuvu kau bakila ni bu mamava se kata na ngomu se ndrendre na nomudengu rangone tukutuku sarabeta bat kena bleta ya sa kambimbi mongoleani ibaleni bola keni karua na ulutanga ni kakana na thamanda mokania na vitang no saudi awadha butakina na bosa ya na vitamin C gona be kakana iso enda baka ungeti menda kania baka leo revike na letisi na tomata na karote na china ya revine ala toka idhaki revike na baingani na papukeni na bean ka retalangana yalo toka kina na roro rangone lebrangona dombi mena veleti roro kanta vire yaki wakanta sakani veka ni na roro seda awando batalanga kina nambele lebrangona tando baka ulumbali ya nambele na roro na kakana roro baya kwa saranga hivi na kati vekenda erangoni kana kakana roro baka leo
keni oti na vakavengu ena kambimbi menda mode ena kena ngauna sa tukuna mo nata menda mode so na ngona ndara bina katambeka menda saralealo ini sa tukuna nga mo nata menda mode ro tambeka na mama ni vitu se walu sa kena ngauna mena lako reta mena nomu tutubi kena nomu loko montavu mo vakavengu baleta rakana buniwai ni lebu na vakavengu o kanena kakana mbula ka ngunoi vakalevo na virus quando vitalo takatikongo ena senga ni vinakata me wakati mate kenda ken balembale kuna mbula vinakatikonga ne usutunga ni kau bia wasia talbike mnirangoni kambimbi mo tiko bakandua e vale kakuni bila ko yakisengande be buke berona batkai vale lebu na mubili bola tobole talanga mo buke ena teitei ena yasini vale ke teisini kau se tei kakana raundrau be buke vale ke tiku tala sono nomu ni bakatataro ninge bitar nga mai bekelera se be yau se openi ena ibola mata bina kana bakarorong rangone ni mo demanda